Hakha RVA chin service angai I azau tu dot mi khrifa nu lepa ulenaw na atu chan a chun boipacha a suimilam kulleli chung Jubilee le Corpus Christi puaini misa tuahnak he pe tlai in kan ngal kho tok te kan rakchim nak chan aselai boipacha a suimilam kulleli chung Jubilee le Corpus Christi puaini misa Jun Thla nikul nin hi thongni kumkul kum nga Corpus Christi zarpini a the 24 hours Jubilee of the Lord chu Hakha diocese huap he pe tlai mi puai in tua asi chu puai tuahnak munpi chu St Joseph Cathedral Hakha ase lunglopnak misa tuahlan a tlangboi hna ni sual thla nak an ngai piak I zum tu khrifa tampi ni sual thla nak an tua misa rai thoi nak chu Hakha kholipi chung I Paris pathum asumi St Joseph Cathedral Sing Chabal le Sacred Heart cho buk fon in Jun Thla nikul ni ni thongni kumkul kum nga Corpus Christi puaini a tua ase Sacred Heart Paris cho buk I mun thu tlangboy Reverend Father Dominic Kungtial Shwainak in tlangboy palhai khatni misa an tua I Sister palhai sari cho buk I Maina Seminarians Polle Paris pathum in zum tu khrifa milu thong khat zathum rong an itel khaw Jubilee misa rai thoi nak chu suimilam pasat luk in thok asi I suimilam hlaini PM a di asi chu adi changka in Paris pathum I zum tu khrifa polni suimilam pakhat chung chiao boiphathi sabiak nak an ngai I zan lai pathum le cheu a chun benediction he chan an dong tar tia thong kan thai June Thla chung I Jubilee Puai Tuah mi kong he pe tlai in kan thai mi te kan hun that nak chan aselai Myanmar Catholic Pol ni National Jubilee an tua ruahchannak he khwal tong ti mi tlang tar tang a Myanmar ram chung Catholic khrifa bu ni June Thla nikul ni ni thongni kumkul kum nga zan lai a yangkong kholipi St Mary's Cathedral a Corpus Christi puai chu Rampi Jubilee Puai ti in upatnak he an tua Catholic Bishops Conference of Myanmar CBCM President asumi His Eminence Charles Cardinal Buni puai chu ashwai Cathedral I Jubilee in kapi in alut I Diocese palhai sari ION Bishop pakul panhi Archbishop na tlangboi hna le Myanmar ramcha I Church Affairs Monsignor Andrea Ferrante Polni Anzul Cathedral le apong kamchu tuanbia a changmi Eucharistic puai a atel mi zumtu na in an khat abia sham thoknak a Cardinal Buni mi phun buai nak kha achawlhan I along apha tarmi o achwa mi tampi anura khawlo na in Diocese palhai sari ION Bishop pakul panni an itel nihin chu Corpus Christi puai Khri pumle thi sen lungrual nak puai asi asina in kan Myanmar ram chu ti nung mi dir mun a I kan ram le volai pi cha a kha cham cheu na usi ati rom in ruahchannak o phung achim liau a Monsignor Andrea Ferrante ni thongni kumkul kumli Christmas a rom khwa a in kathiang an hunnak I Pope Francis biakha aman Pope Francis ni longdong nak apelo mi ruahchannak lawmhnak cha a Jubilee athan mi kha kan phit lo hi ruahchannak chan asi boipa he ton nak lawmhnak mu ok a akan som tharau lai a akan au volai thlennak a kan ma kha akan pek chan Corpus Christi a tua mi National Jubilee chu zangfa nak thukpi a asar kan lungthin le kan ton mi harnak le lungre thainak na kha mun khat a kan ngal I akan kham I ruahchannak akan pek cha a pathian sin a kan ilom chuliau a mailai dai nak le rumnak cha a kan nol abechim nak a Myanmar rampumpi a harnak atong mi na buainak asilo a linhin le tilian bantuk ro ral nak ruang a in achua tak mi na himnak a umlo ruang a pum khawlo mi na pumsa le tharau lai in azo mi na le Radio Veritas Asia Myanmar Service le CBCME Social Communication Office mang in tharau lai in afot mi na kha fiangte in achim Eucharist dot nak ruahchannak le lungrual nak shampi
Monsignor Ferrante I phungchimnak chu Eucharist I asulam athuknak kong asi ama ni chun mi vialte chung a pathian ni dong angal lo mi adotnak aphuannak tia ati hitihin athan Eucharist zautik a hitihin kanti dotnak a I chu dotnak a ruang a chun thil chu athalai a thleng khau I ruahchannak kan ngai khau Eucharist chu lungrualnak sacrament tia fakpi in achim zum tu na kha pumkhat pathian zum ok tlak mi thiang a afon na chu chung a pathian a tak tak ti zum nak kha a fetar pop leo hlaili nak ni alang tar mi mitcho Bartimeus kong thong thatuan bia marka angan pasha a me som li paruk en som nga pani kha ruah than in Monsignor Ferrante ni pathian ni athai lo mi aw nak a lo tia alang tar Jisu I bihal nak kha Bartimeus sin a ata chun zaida tua piak nakadu Eucharist a khri a nak he nihin zum tu pakhat chiaw sin a chuti chun a hal na khap nak chu zum nak thong in aratia achim mi thiang Peter bia in zum nak phuan nak kha athar chua boipa a hausin a da kan kallai nangma ni zungzal nun nak bia chu nangai nangma chu athiang mi pathian pakhat na si ti kha kan zum I kan ngal John angan paruk a me somruk pariat somruk pakwa Rianttuannak le remdaihnak caah kawhnak Monsignor Ferrante ni zaitinda Eucharist chawhlannak ni zumtu na kha khri dotnak thilri a athlen na ti kha afiantar raltuknak huatnak thinak nunphung zupnak ngai lo nak ni a hliap mi volai a ruahchannak a kartar Myanmar ram a hlan liao le tu chan missionary pol kha a hlai in upatnak a pek na harnak lak a an rianttuannak ni biaknak nunnak phimchonnak le zatlang zau khetnak tel in thil tha tampi a chhuah tar tia ati Eucharistic boipathi sa biaknak in an hmu mi tha jang kha alang tar I zum tu na kha hitihin a for na nan chan chung a Jisu sin a vakal ding in kan som na ama ni chun akan nga kau akan rem than lai I akan hnem lai a pum mi vialte khri pum le thi sen in chom mi na kha an rian ning in daihnak ruahchannak le nangamnak a chhuah pi tu missionary siding in a au na ati pop leo hlaili nak I tha jang pek nak kha ale I zum tu na chu ruahchannak he khwal tlong mi khri vailam ta nak a sham a bun tia ati na khri fa bu rianttuannak thatnak chu Eucharist zau chun mi lungrual nak le ma ipek chatnak dotnak chung a ngat tia achim kan zia za ti phan nak kan ruahnak le rian phuanak ni kan ma la kan ma kha nu lai a kan ngatla se na rianttuannak chung a ilom lo ipor lo kau Monsignor Ferrante ni remdaihnak sacrament mang in pathian le in pa he remdaihnak sarding in au nak in adongtar thiang tharau kha lam hruai nak cha a au I zum tu na kha thluak nu Mary sin a achia na I Eucharist a khri an chawhlan kho nak nga abom na puai nu le lawmhnak Jubilee misa di nu a His Eminence Cardinal Charles Buni lawmhnak bia achim Monsignor Ferrante ibia thluak pek mi sacrament kan biak tek a anung mi boipa a kan ifon ok asi ti kha akan thaitar ati Cardinal Buni dotnak a ti mi befang thong chu ti nong le huatnak vulai lak a alung thin an hin tia alang tar chungkhar zau khen a hernak le missionary pol chung a lopnak bia achim liao a then cheu nak kong ral rin nak apek na yan kong I auxiliary bishop le National Jubilee Committee hruaitu asimi His Excellency Bishop Francis Tantun ni Myanmar ram Archbishop le bishop na tlangboy na biaknak lay zum tu na le puai to kho nak ding cha a bom chan tu vialte na chung a lunglop nak bia achim Jubilee Puai chu St Mary's Cathedral Parish Hall a langtar nak he pe zul ase Myanmar ram Archdiocese le diocese kip a tua mi Jubilee Puai chung in zuk man thak le chol chang nak pol an langtar angai tu le azau tu nandi lak chung a lunglop nak tampi kan ngai pathian ni athar in thluak nak in pe ko na se